Kau depet. Halo, Halo, Nok, arane kan di iki ning mau batur. main iki balik ka dikit. Ana apa sih teh? Teteh pengen ngomong. Masalah Joni. Iya yang kok. Iya main gagian lah ditunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya kita ku beli kiyang sama kainenku. Masalah privasi. Tapi ku priwen maning bocah ku kudu diwarai. Ya wis lah, yang penting mah yakin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Main enak nodok. Ana apa sih teh? Ari Joni ku kepriwe sih? Lanang tak duduk. Kayak emang bangene kurang saja lagi pas lahiran. Bocah jeblingkan ke kono. Priwe sih deh? Ya ditakoni kita teh mana takon dewek ning bocah e. Ku Depi mah bakal ditakoni ku mengkonon bae. Keder kita e. Sok mana teleponan gak Joni e? Kokon mene kono. Mak Angga. Mana? Siapa man yang nelpon? Sini dia lagi. Sini. Halo, Kenapa nak? kang mene gak ning rumah. Ayolah nak. Oh, mana tak? Oh ya wis kita mana? Tuh. Apa man itu? Ayo. Dari penyisi. Kuis kok cak telepon ngomong e. Ya santai sih Nok, kita ku kakak Sira. Kenapa sih? Tebut baik. Kenapa sih? Tebut baik. Rebutan lanang tah? Kian maning mang jago, ayo ngomong orang go ilat kau jeplak bae. Mentok tempiling. Santai baik sih. Kita mah cuma pengen lu. Ya biasa kang masalah Joni. Cakon kah? Pemuda pelangap-pelongo. Bete kita mah. Puri pergawaruan. Bocah beli bener. Woi, siapa kan nasi ngomongin kita bocah pelangap-pelongon di kan bocah ya? Kita, emang apa wanita? Duh, aja pada ribut gak kini rumah kita. Pengen ribut mah mana nih lapangan bae. Wis jangan main duduk. Kita pengen ngomong iki. Ya orang kayaknya teh, kayakku hilang harga diri wong lanangku. Sira ku ngerti harga diriku, tapi pelin-pelan mengkonon. Ku sing diarani wong lanang. Dulu sih belum bisa milih teh. Aslinya kita keder, bingung. Harus milih wong kuan, ya bokatmu manis janji. Wong kian ya bokat dihianati. Harus milih wong kanya kita ya beli patia kenal. Ya wis lah, jadi mungkinan itu. Aduh, Joni ira lu lebay nemen. Ira duwe hak pilih, kita duwe hak pilih ya ira milih bae sesuai hati nurani. Ah embuga teh, nurani ku sapa aku nih lu, kita beli kenal. Tambah putak bae ndase di. Kang Joni. Emang bener dasar P3 pemuda pelangap-pelongoku ya. Maksudnya hati nuraniku, hati yang paling dalam, paham? Nah, bener jare Depi. Judulnya mah sing penting yakin. Nah, ya wis lah, yang penting yakin. Nah, konon pemuda harapan bangsa. Sip, capcus. Jangan lupa 9 Desember 2020. Jangan lupa bawa pulpen sendiri, pakai masker dan jaga jarak. Judulnya mah yang penting